laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، طبتم جميعا وتاب منساكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. فالله جل وعلا أسأل أن يرزقني وإياكم بحسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، فإن كلمتي مع سيادتكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا البيت، بيت من بيوت الله، سوف يدور حول كلام من كلام خلفاء الراشدين المهديين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال أيضا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. سوف نتكلم عن الخليفة الرابع ألا وهو علي بن أبي طالب، من وصاياه لابنه الإمام الحسين رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. أرى مسيب جلب تبدل الإيمان، تبدل دين الإسلام، تبدل إيمان توحيد كل الله. لين يلا نفتو دلوهن يلا نجمع يسود يلا جولي الله. يلا مو بنيرو ينكديك الجنة مكو يند توات جودي بيدو نفتا سنا أرض دوك الله يبرنه يسود الشرك. yewtere hannde ko nde yiiloto koye wasiye gooto jeyaɗo e wasiyeji ɗi lontiɓe nelaɗo ɓen nayo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ko seydna ali ibne abi talib radiallahu anhu ko wasiyino ɓiɗɗo makko on kon al-imamu husayn radiallahu anhuma. fa'iruni bilqulubi wal asma. أسأل جل في أولاه أن يجعل كلمتي هذا خالصة لوجهه الكريم، وكما أسأله أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الإمام حسين، هناك 30 وصايا التي أوصى بها علي بن أبي طالب ولده الحسين. ومن بين هذه الوصايا قال علي: يا بني أوصيك بتقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة. وصيجي كبان اتتي وسيدنا علي نودنو بيدو مكون الإمام حسين ويني من وصيا دمديدو إن جتو دو هكذا يونيو إن شاء الله. وصيا أرنو وأيو بينجل أن mi wasiyike ma kulol Allah kene e gundo mi wasiyike ma hulu Allah si tawi ko antum hulu Allah kadi si tawi ko yeeso yimɓe ɓe hulu Allah si tawi ko Allah tun rentuma hulu Allah kadi si tawi hara yimɓe ɓe no rentuma hulu Allah yimɓe ɓe rentuma ɓe rentama hulu Allah andu ko antum e gabru ma o ida ma halawta dahara yawma fala taqul khalawtu bal alayya raqibu. Bo sa weddike wonde antum wota sikku hiɗa weddi hiɗa wondi e hoore ma ɗon ka wonɗa e wadde bone on ɗon malaikajo no ƴelliti e hoore ma himo windude. Qala ta'ala: wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah no itti malaikaɓe tedduɓe ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata Allah ɓe hiɗo wondi kala ka wawɗa wonde hiɓe windude kala ko wonɗa e gollude ko moƴƴi boni. Sayyidina Ali no yeeti ɓiɗɗo manko ko ayyo ɓingel am hulu Allah foti koye gene foti koye gundo. Alwasiyatu thaniya libnihi Ali: ya bunay أوصيك بكلمة الحق في الرضا والغضب. وأيو بينجلا إذا وسيو ما كان يقول غولغونا فوتي هيدا ويلتي فوتي هيدا سيتي سيدا سيتي ni wawlu gonga قل الحق ولو كان مرا wawlu gonga wa sayyi muhadi قل الحق ولو كان على نفسك wawlu gonga wa sayyi ko hore ma ken wowlu gonga siɗa welti wowlu gonga so tawi hiɗa seytini wowlu gonga ko siko e hoore giɗoma wowlu gonga kadi haysi tawi koye hoore gañoma kadi si giɗoma e gañoma haɓi ɗi tawi ko giɗoma on woni ko tooñi wota ndaaru ngeygu mum an e gañoma on wowlu gonga on haysi tawi koye hoore giɗoma on. usika bi kalimati lhaqi fi rida walgadab. وثالثا أوصيك يا بني القصد في الفقر والغنى. إذا وصي ما كان يهون فاندغول ودغول كموجي فوتي هيدا ماري فيري فوتي هارا ياجوغاجي فيري موجين أني ما أم إنما الأعمال بالنيات. golle ɗiɗi fof ko ƴettirte ko sabu anniye o moƴƴi anniye ma o moƴƴa ko ɗo wonno wasiya tammo. masala musidɓe meɗen no seeni ɗo fi torabol fi juulirde kalimatu juulirde ka juulete moƴƴi anniye ma o ha moƴƴa kala ko wawɗa waɗa e nder muɗum si a mara ko waɗa jokkintina duwa si a wawata wadde lerɗi goɗɗo o waɗa si ɗum ɗo fof wawata toro Allah yo Allah ho marsi. ɗum ɗo woni haray faandagol moƴƴere nden foti hiɗa jogii feere foti a jogaaki feere. bani adam himo wowla konngol gootol hara wattana hakkille konngol ngol ngon konngol ngol naɓa mo e nder yiite jahannam embere ka yaarete duuɓi 70. goɗɗo ino wowla konngol gootol konngol moƴƴol hara wattana hakkille maggol ngol ƴewna mo ka aljannaaji embere ka yaarete duuɓi 70. kalima gooto. qala taala ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. alwasiyatu arrabiya ya bunay usika bil adli
fi sadiqi wal adu miɗo wasiyo ma kadi wowlugol gonga e hoore giɗo e wowlugol gonga kadi e hoore gaño ɗo ardiri o wowlu gonga sayidna ali o wonɗo e wasiyade e ɓiɗɗo mum ɗo o haɓi ji e ali yahudajo ɓe yehi ɓe ñaawoyi ali yahudajo on hetti gonga e hoore sayidna ali ɗum waɗi ko fewno sahabaɓe gonga on ko wooli yo wowlu gonga on tertota on tigi e diina makko amma noon gonga on ka woni wota ndaaro diina kan la taslimanna ida ma kunta muqtadira tanamu aynaka wa aynu lmaslumi lam tanami wota toñu dey si tawi hiɗa maari feere capacité toñugol wowata toñu an toñuɗo on a yahay ɗanoɗa kono gite toñaɗo on onɗon pellete o ɗanota himo torade e hoore ma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki thalathatun la turaddu da'awatu yimɓe tato du'aji maɓɓe ɗi ruttataki wa min bayni haulai thalatha du'aul masdum du'a neɗɗo toñaɗo si o torike tun allah jaaminayi walaw kana kafira hay si tawi nawɗum ya bunayi usika bil amali fi nnashati wal kasal ko ayyo ɓinguel lam miɗa wasiyoma kadi gollu foti hiɗa softi foti a softa golluta jooɗo a gollari golliran aduna ma on wasi tawi wo a mayata gollirana lakara ma on wasi tawi ko janngo mayata imal li duniya ka annaka taishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gada gollir aduna on ɗaɓɓirno wuurira wasi tawi a mayata ɗaɓɓira kadi non no mayira wasi tawi hara ko janngo woni ko mayata o ini yabunayi usika birrida miɗo wasoyoma kadi weltorgol anillah fi shiddati warraha weltor kala ko allah ñaawi ɗiɓi e hoore ma foti hino satti e ma foti hino wela ma o ko ya weltor lan yusibana illa ma kataba llahu lana hay hunde wawa heɓugol julɗo sina ko allah winduno ɗum no heɓayno bani adam so heɓi balɗe temedere e nogay ka nder reedu yumma makko allah imminay malaikaji o ngara winda ɗon piiji nayi konko winda ɗon koye hoore ɗum wuraɗa ha ñande allah ƴettituma ɓe winda siko a malaɗo ni sawi ko a malkisa ɓe winday lajjal ma ngal ko duuɓi jelu wurata ɓe winday kadi golle ma ɗen kadi foppo windete ɗon goto e meɗen anda ko winda ɓayde laaɗo sallallah alih w sallam makiɗum ɗo ma pinno sahabaɓe si tawi windanoma oɗon ko malkisa ɗo kofi yon ɗum jonno min gollanta فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له golle mo ɓe ko windano kon ka nder reedu ton ko ɗum allah newinantamo yo gollu ko windano nder ton kon ko ɗum allah fewnayma hoore moɗon ɓernde sahabaɓe walti gokku e laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maakoy ka lannitode hadis o wo goɗɗo hino golla yimɓe aljanna ha lutta hakkude makko e aljanna o yeru embere sogonal o golla golle yimɓe yiite o naati e yiite goɗɗo kan no gollal yimɓe yiite ha lutta hakkude makko e naatugol yiite ngen yeru embere sogonal arta ko windano kon ka nder reedu yumma makko o golla golle yimɓe aljanna o naata torki allah ganda o keɓɓattane makko ya bunayi ko ayyo ɓingellam ma sharrun ba'dahu aljannatu bi sharr yo ko ayyo ɓingellam wo bone ala bone heɓarima kontuɗa ɗum ko bone tawata ɓaawo on bone ɗon ko heɓoytaka aljanna kala ko heɓuɗa e sattede e muuseeɗeji e soñja e fitinaji e lette kono si tawi ɗum ɗon feƴƴi hande kadi ko aljanna woɗanma wo ɗum hara hina bone muño ka yo ɓingellam ya bunayi wala hayra ba'dahu annaru bi hayre wo moƴƴere wo kadi ala weli foti juuɗi nabaɗi otoje rewɓe e ɓiɓɓe e ɓuttu e ndiyam e kuran e jellal wo ɗum hina moƴƴere si tawi hara ñande seeduɗa e ɗum ɗo wonko yiite jahannama woni ruttorde ma ɗum naanema a duniya
sijnun lil mumin wa jannatun lil kafir. O aduna ko kaso wonande julɗo sa wakkinoke ka yarɗa o ɗum ɗo no harmi ka immoɗa o ɗum ɗo no harmi ka immoɗa o ɗum ɗo no harmi muñño e to ɗum ñande wonkiki yaltiga ɓanndu ma o hara ruttorde ɗen ko jannatul firdawsil ala. Sonja o fof ko sa wuuri e hoore sonja e sonja maya kadi hara ruttorde maɗe ko yiite jahannam waliyas billah. ya bunayi ma sharrum ba'dahu ljannatu bi shar wala hayra ba'dahu nnaru bi hayr. tawi ko sonja waɗi ɗo wosa e amayoy tawi ko aljanna haray fa alhamdulillah. neɗɗo so naadoyama aljanna o heɓi ɓurgol aljanna gootum pet o inayi wallahi mi wodiri allah ha hande mi heɓari sonja. neɗɗo ɓurɗo nemineede on ka aduna ɗo ñande o maayi so o heɓi norngal yiite jahannama norngal ngal si wifimo o ukkaki rede on taw o inayi wallahi mi wodiri allah ha hande mi heɓari nema ha hande mi heɓari nema norngal yiite jahannama norngal yiite jahannama ngal ñoora yeeso ngon taw hara yiite ngenge me maari. e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ko ɓe toluɗo e sahaba ɓe madinatul munawwara ɓe nani goɗɗum ino yana bum kaley ɓe yiɗo gandi ko honno yani ɗo sahaba ɓe fof inni allahu wa rasuluhu alam ko allah ene laaɗo makko woni ko ani ɓe ñi wo ko yani ɗo wo ko hayre nde buganoma ka hunduko yiite jahannama ɓuri duuɓi guluuje capanɗe jeeɗɗi hayre nden inde yahude ko hande noon nde hewtoy ka danka yiite jahannama ɓuri duuɓi guluuje capanɗe jeeɗɗi hayre hino yahude hewde ka hunduko yiite jahannama nde hewto yaari ka danka yiite jahannama. ko ɗum ɗo ko hombo habbi ɗum ɗo ko neɗɗo mo allah inni yo waɗu inni watta ko neɗɗo mo allah inni ya accu wiiɗa accata ko neɗɗo mo allah inni ko ɗum ɗo mi faala wiiɗa min ko ɗum ɗo mi faala ko neɗɗo mo allah inni ko o leer ɗo mi faala julde nden an innuɗamo o leer ɗo mi hettotamo tuma nde mi hetti wosi mi juula. sa tawoyimo on mo innay ma so ƴettima o bugoyike makka nder yiite wiyetenge sagam o lanndo ma salakakum fi sagam ene gondunajo nder nge yiite wiyetenge sagam o honɗum addi on ɗo qalu lam naku min almusallin wa lam naku nutimu lmiskin wa kunna nukazibu bi yawmi ddin hatta atana lyaqin. lollo probléme o juulete kono ɗaano juulirteɗo fof ɗo juulay kono est ce que kono juulirteɗo fof ɗo juulay est ce que ko leere juuleteɗe donc maande landal. ya bunayi wa kullu naimin duna aljannata haqir. wasiya makko hikkino ɗo o winni ko ayo ɓinngel am kala nema mo heɓuɗa si tawina nema aljanna wohara ɗum ko fus. ya bunayi wa kullu bala'in duna nnari afiya. ko ayo ɓinngel am kala albalaw e sattedeji e ɓileede ko heɓuɗa kono si tawi a sakkitoroyi aljanna wo ɗum haray ko ɓuttu. wa alam ya bunayi oyni anndu ko ayo ɓinngel am inna man absara ayba nafsi shughila an gayrihi. ko ayyo ɓinngel am inna man absara ayba nafsi shughila an gayrihi. wo kala on soholirɗo bakkatuji muɗum e ayibeji ko wonduɗa kon hara ko ɗin ɗo woni ko yiyata a yiyanta goɗɗo to ko ɓuri hulɓinade fof ko yiyayɗo ellaji ɗimmo mum hara yiyata ella mum. tawi mi ari mum ɗo wasino ɓiɗɗo makko a ko ayo ɓinngel am soholir ayibeji hoorema soholir bakkatuji ko wonɗa e wadde soholir ange ɓeygure ma nden watta soholir fi ɓeygure goɗɗo wata yiwu ellaji goɗɗo ronka yiwde ellaji ma wata yiwu forowol foññe wongol e yiidere ɗimmo ma ronka yiwde bandanhiki rondiɗaki ko ɗum oɗo wonno ko wasino. o yini ya bunayi wa man faqada libasu taqwa lam yastatir shay'in min allibasi abada. ko ayyo ɓinngel am wo kala on mo heɓaari jonji kulol allah ko ɓorno wo ala hayde hunde e jonji ko wawata mo surude pooma. si neɗɗo woni wawata hersude si neɗɗo woni jogaaki kulol allah hay ko ɓorni wo e basen wo hay hunde pellet hara yo sorraki. sina jogii kulol allah
ƴoncoyɓe ko koye fanni o hara hiɗa surri si tawi ɗa jogii ko wiyete kulol allah ɓorniɗa a ɓornaki hara hiɗa surri ko ɗum allah inni ka qur'an woosi ɗe yahude ka makko e naɓor jooɓa kono na cuñci laɓorte toon na otoje na buuɗi ko naɓorte toon ko kulol allah fatazawwadu yooɓe ndiɗo yaa fa inna hayra zadi taqwa ko ɓuri moƴƴude e jooɓaji ɗi fuu ko kulol allah ya bunayi man faqada libasa taqwa lam yastadir bi shay'in min allibasi abada ya bunayi wa man radiya bi qasamati llahi ta'ala lam yahzan ala ma fatahu wo ko ayyo ɓingel am kala on weltorɗo ko allah on arsiku maakon ko o sendam maakon a sunotako fi mboɗiɗo perdirma si tawi a weltori geɓal ngal allah jonnuma ngal a sunotako ogorejo maɗo o ɓurima si tawi a weltori geɓal ka allah jonnuma kon a sunotako oɗo darni suudu min mi darnani oɗo no jogii oto min mi jogaki oto oɗo hebbini suudu tewɓiɓɓe min mi ronko hay e goto haray a weltoraki ko allah on jonnuma ko woɗirdi bima kasama llahu lak takun agna nnas weltor yondinora ko allah won jonnuma kon a waɗa e ɓurɗo andude yimɓe ɓen joni noon woosi tawi a weltorari ɗum ɗon woore waɗu kala ko fa allah hande kadi kono wawata hewde si wona kon ko allah won jonnuma la tarhabanna alfaqra ma ista fi gadin li kulli gadin risqun min allahi waridun wota hulu basanta hulu perdi hay yehunde ñande ɓe ñande o allah arsikulnoma hanki alkamisa on humo wowma arsikude hande juma o arsikama kadi asewe ha ñande tawata balɗe maɗe nde nani neɗɗo si o gomɗini peeji ɗiɗi o fawtoto andu ara ɗum ɗum a mayata hara balɗe maɗe lannari abadan ɗiɗa ɓum ɗum a mayata hara arsie ko allah winɗan ma ko heno lutti sa gomɗini ɗiɗo ɗiɗi hara ya fowtike imamul hasanul basri rahimahullah neɗɗo o yalno e nder koloyu ɓawo yani ka nder koloyu ɓe fof ɓe sikki ko nder ɗum woni ko mayata o loƴƴi toon ha ɓe wallimo o ƴawi ɓayo ƴewi ɓe walli ɓe jawnimo ɓe inni okkore lammi ñaama walle lammi heɓa komi ñaama ƴawɗon ka nder koloyu ɓe ƴetti lemu nere ma pomre ɓe jonnimo o ƴanki gaynugol mo ƴakkude nde dungo faati oɗo hay nde pomre ɗo allah no winduno ñandegu no balɗe temdere noga ka nder makko o ñaama e nde pomre ɗo si o maayi sina ɗum no hokkino e nder koloy ko ton ko maayay ɗon goɗɗo mayata arsike mawu no lutti goɗɗo mayata kadi hara balɗe makko ɗe nde lannani o ini yabunayo ko ayo ɓinguel am man salla sayfa albagyi utila bihi wo kala on sortuɗo kaafa bewre wo ko kankaafa woni ko waɗirteɗa neɗɗo so bewi e hoore yimɓe ɓen ko nden bewre makko woni ko sabu makko ko nden woni ko sakkitorta neɗɗo taw bewu taw townintino ko wiyete noon townintinare alkibru bi ma'nahu lhaqiqi batrul haqqi wa hamtu nnas ko salagol jaɓugol goonga e yawitagol yimɓe ɓen ko ɗum wiyete mawnintinare ko ɓeyo dartu dossier mum o moƴƴa goonga wowle ɗo ndaara tawa pellet ɗum ɗo woni goonga wonki ma ina ko ɗum ɗo woni goonga o innano ko kaaride woodi si wuurama mayama ɗum ɗo watta a woni neɗɗo mawnintiniɗo a woni e fedde iblis a wiwno ana hayrum minhu min miɗo moƴƴi ɓuri adam halaktani min narin wa halaktahu min tin min a tagiilan e yiite a tagiinon adama e loopal miɗo ɓuri mo moƴƴude mi sujjanta o a woni neɗɗo mawnintiniɗo ɗum woni ala noon ina ɓum ɗum ko hollugol neɗɗo yimɓe ɓe fof ka ɓuuri iwji e dampe batrul haqqi wa hamtu nnas yewitagol yimɓe ɓen ko ɓe ardotako ɓen ɓe wurɓe ɗo ɓe ardotako ɓen ko ɗi piiji ɗo ɗiɗi woni ko wiyete mawnintinare salagol jaɓgol goonga o harayɗa renti pellet ko goonga kono inna ɓay ko kaarijo woni mi yettata ɗiɗi yewitagol mo yiwɗa o ko onon ɓuri lasili lasiliji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko Quraysiyankoɓe kono ɓayde laaɗo sallallah alih w sallam ɓe laaldanoma ɓeynuno so tawi ko fi dambe won ɗon lallandade haray ko ɓuri moƴƴude fof ko Yusuf nabiyullahi Yusuf
o woni annabajo ben makko annabi yaquba annabajo soro makko annabi ishaqa woni annabajo mama soro makko kadi annabi ibrahima woni annabajo wo say ko fi dambe ko oɗo kono allah moɓidirno ɓeɗo foppo annabaɓe o fof o ini wo law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ɓeɗo fof ɓe sirkanno allah ɓe rewari allah ɓe laɓɓini fof golle maɓɓe ɗen fof ko wayno wona fof ha bawan basura si ɗum ɗo feƴƴi o ini ya bunayi woman hafara bi'ran li akhihi waqa fiha sayyidina ali inni ko ayo ɓinguel am wosa jasani musidɗo ma ngari ka jamfa ko lowi ka hukko wo ko neɓa ma yawa ko an hukkoy to garto ya bunayi man hataka hijaba gayrihi wo kala on huncuɗo wirtuɗo wirngallo musidɗo makko in kashafa awratu baytihi wo ankal ɓeygure ma nden no wirtoto ko imma ajiɗan ma ajiɗa goɗɗo eto wara ko surrinoɗo etoɗa ha wirtama wona sabu ha julɗo wirto ila wawnomo surude ma tewoɗa pas wirtama wo ya habbito ko neɗa ma yawa allah wirtede ka ɓeygure maɗa o yiñuga yo ɓiya buɗayi wa man nasiya khati'atahu ista'azama khati'a khayrihi wo ko kala o yejjituɗo bakkatu hoore muɗum wo ko o yiyata bakkatuji ɗimmo mumino jalɗi amma so ene jogui bakkatu ɗum gotum o haala ko kon ɗo woni ko ma pimma daare annabaɓe alayhimussalam annabi adam nde o ñamuno leggal nga kanko enene meɗen hawwa ɓe wi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin so ndaari ɓurano fof tawi ko ɗo annabajo wonno ko fali ko ñaami leggal ngal o yiɗa wonno o ñamuka yawmal qiyama sabu bakkatu on gootu tagi fof o ari o yiyoɓe yo tefanɓe ka allah o inna o suusata ɗum huuli ata allah nangiroymo kum bakkatu on gootu ɗum ɗo fowle allah inni ka qur'an fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi o jaɓanimo tuuɓe kono sustayi wede allah yaako sabu mo huuli gonɗo an kan no ndaari ko ñelu rondiɗa ndaari ko ñelu wonɗa hunjude awraji musidɗo ma haran joni sa wawani mo surrude fanku ilaala sallallah alih w sallam no maaki e hadise daɓɓo ina ɗon hadiseji sappo wosa gollitiri ko woni e majji ko nga hisa yaduna daɗo e alakala no tawa ɗin sappo min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani ɓurata moƴƴinde diina neɗɗo fof kala ko ndama tawɗa darama ko ya terto kono a yehi goɗɗo ono jooɗi jogannema pir ha mir bimbi ha kiikinde hara ko woni yawde ko tebbeji yimɓe imo heferɗina woɗɗo imo julɗina woɗɗo imo naada woɗɗo e aljanna imo naada woɗɗo yiite jahanna o mara yiite o mara aljanna no gasa hay ko ittirakoje himo ɗon kono oɗo no moƴƴi oɗo no boni oɗo no laɓa oɗo no kaani oɗo ko moƴƴi oɗo ko bon ɗum alanama hina a taga hay e gooto a waɗata hay e gooto hay sa wariɓe kadi hasiboyta hay e gooto hay sa hasibiɓe a mara aljanna mara yiite hasib nafsaka qabla an tuhasab hadi hasiba hoore ma ko adi hasibede ma ko fi hoore ma fi goɗɗo koyen hallandi toyotteɗa fi makko ko wodanma kadi ko wodeni karamo koɓe ɓen koko allah wi ko wa ma ala rasuli illa al bala ko fayiɓe ko yettigo fet amma sile jaɓa e ɗum fawakima a forsata goɗɗo afa tukkuri un nas hatta yakunu muminin ele a fortani ha wona julɓe la si tawi goɗɗo forsayno goɗɗo ha wona julɗo ne laaɗo forsayno bappa mum aba talibo ha wona julɗo kono hay yaata wonano few ko wirno ya ammi qul la ilaha illa allah won ɗum ɗo nde wotere asma'u laka inda rabbi fiyom tefanoy kono wownano konngoma o piinomo fi ɗum o yemnomo fi ɗum o aybinomo fi ɗum waccitonomo fi ɗum la ko wodanma ko yettingol annabi ibrahima alayhi salam o gerno e baba ini ya abati ya abati ya abati ya abati o noddiri konngol jeddugal e newe enen noon ɗo goɗɗo sa haalnimo nde wotere o jaɓano taƴike mo lannidi duwande kadi yimɓe jaɗa perdike ɓew sa waɗi sifa ɗum a heɓa sifa ko annabi yunus heɓuno kon annabi yunus a waajino yimɓe mum ɓe haa ɓe jaɓa ina on tampi pour mo wajjiɓano yimɓe o yehi allah sanctionnoyimo ka nder reedu lengingi yeeto lengingi moɗimo toon naɗimo kadi haa ka danka ley allah inni lawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi lmasul sinaano tuɓɓayi o ko jiyaɗo allah heewɗo subbuginagol rutto ka allah kaka nder reedu lingingi ka danka ndiyam ko ɗon o wurayno haa ñande tuba dargal ngal dari kono no malaikaɓe nanino ito makko ɓeyni gowiɓenoɓe ɗe wowuno ko nanude saaga tawata o sattiraka
hande noon ɓe nani himɓe gon tawta himo itti joomi alɓe ɓe torike ma ittumo o son jaano on sayni fada basnahu bidawa on sayno allah ni ɗin yamɗi tuttoyamo kadi ka peñcer o yinni kadi yiltiɗo kadi ka doguɗa toon yimɓe maɓen kadi yaha waajoɗaɓe annabi nuh alayhi salam duuɓi wulure manko ɗum capanɗe jo himo waajade ko jeɗo weɓino ko sappo e ɗiɗo 1000 ans himo noddude illa 50 ama alaɓi safi gawnihi alfa sana illa 50 ama himo waajade de ko jeɗo weɓino ko sappo e ɗiɗo kono démissionnaɗo sinade allah inno o yalto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi sappo e tati hiɓe waajade makka fi tawhid hiɓe soñjede hiɓe piyeede hiɓe wareede kono tuma sinade allah innuno yaltuno yaha madinatu munawwara nelaɗo susano yaltuno sinade allah innuno usina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim sinade allah innuno awa joonino gonon kadi yette conseil noon nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe yetti conseil haswat badre waɗi conseil kadi haswat uhud woni ko waɗi oɗo ini yaabo nayi wa man ujiba bi ra'yihi dalla kala on mo tawata feere mum nden hawnima inna feere ko annduɗa ko ngo nen ɗon tun wo oɗo hara e majji si temedere momoni inna an ko aɗa wiɗamo ko ɗum ɗon tun feere mane si nen ɗon laataki yo nanco anndu hara e on ɗon ha majji lawol ngo wa man ujiba bi ra'yihi dalla o in ɗon kadi won ɗum wa man istahna bi aqlihi dalla kala on kadi yondinorɗo hakkille mumɗen tun inna min ko hakkille ande jonginan ko ɗum ɗon tuwoni gonga o anndu a jaasa e joni o ini on ɗum kadi wo man takabbara ala nnasi zalla o kala on kadi mawnitiniɗo e hoore yimɓe ɓen kadi anndu a jaasay tippiɗo ley yimɓe ɓen townama man tawada lillah rafa'ahu llah kala o yentinaniɗo allah o tippiti ley allah ɓanda e fi makko kono sa haɓɓitike ko am andata fima allah liɓa e fima neɗɗo ko watta ko yo waɗir lillah si a etike ha a weltini allah rédaction ma on angi allah moƴƴi allah ƴetta giggol magol bugol ka ɓerɗe yimɓe ɓen fof yiɗama si a bonni rédaction ma on hakkude ma an e allah allah ƴettay ko añoma ko mo bugo ka yimɓe ɓerɗe yimɓe ɓe yuɗama o añoma si tawi tun angi allah o moƴƴini hande kadi fof moƴƴi si tawi ɗon bonni andu hare fof bonni hande kadi o yini ɗo kadi o saggitori hon ɗum wa man safiya alayhim chutima koɗo wattuɗo hoore mum kadi komojo hoore yimɓe ɓe kadi o yennete aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwa ghafuru rahim alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya bunayya wa man dakhala madakhila su'i uttahim wo kayo ɓingel am kala naatuɗo nokkeli ka goɗɗo toñete o toña tun o toñete sa jooɗike ka yeeyeyɓe ɗumɗaɓe yeeyata ɗon hay si ɗarina ɗum joɗɗima ɗon a toñete haɗa ko an tuuɗini hoorema ɗon ɓe mayki naati mi yettari komi naatari ɓuuri kala ka annduɗa sa jooɗike ɗo a toñete wata jooɗo ɗon kala mo faalaka toñirede ɗum ɗon wata o jooɗo takko ɓe wonɓe wadde sima konko o faalaka e hoore makko wa man haalatan insanu huqir kala kadi jillondirɗo e yimɓe jaasuɓe ɓen fiima jaasay sa jooɗodituɓe yimɓe jaasuɓe ɓe considéraka pellet ko ange ɓen kadi woni wattede ɗo wo ɓulli man tusahib a ɓullaka man anta yeeto lan ko ange hombo wonnata mi yeetotomo ko an woni hombo wa man jalasal ulamai wuɗɗir kala jooɗoɗuɗo e kala makko maɓɓe gandiɗuɓe jooma gandi tedduɓe ɓen a teddira e sabu maɓɓe ndaare rawandu bareeru o wiyete ko mbareeru ndu teddini allah janti fi mayru ka nder qur'ana jumaare be jumaare o ɓe jangga suratul kahf wa kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasit bareeru maɓɓe ndu ɗo fonti koyɗe ɗum ha hunduko fammere ko fiyo ndu tawata fi ndu bare ɗum ndu yewtata fimum ila yawme qiyama koko ndu wonduno e koye ɓay koye innahum fityatun amanu bi rabbihim fasidnahum huda ɓay tun ndu wondi e moƴƴuɓe ɓen allah janti fimayru ila yawmil qiyama janngugol suratul kahfi e kala jumaare wo kala jannguɗo kahfi man qara suratul kahfi li yawmil juma adaa lahu nur ma bayna al jum'atayn allah waɗanti annora jongande ma nde jumaare ɗo ha nde jumaare alwari haala wondi annora
a jangata ɗon ka jangol fiidura wanto mo beeyo daar ko honɓe wondete o waɗana ko raɓɓiɗo ɗo fewɗo kadi fitnaji fewngi ɗo mo beeyo ɗaɓɓo koɗo tawoytaal a anda kode tuma mayde yanata e hoore ma moƴƴin anniye ma wonde hiɗa waano wa man jala salbula ma yuqir wa man kasura misahuhu ustuhifa bihi o kala on ɗuɗɗinɗo kadi jampi sama kala wi pagay wi ha feƴƴiti yimɓe ɓen considéroyta ko wolta ko hande ka hay ñande ko woneɗa soɓe ina ko kaari ɗa ƴettuɗo jampino moƴƴi ko naayo ɗuɗum o nustuhfa wa man kasura misahuhu istahafa bihi kala ɗuɗɗuno jampi muɗum yimɓe ɓe yalitotomo kadi o inni on nu wa man kasura lahu kasura hataw kala on ɗuɗɗuɗo ɗuɗɗinɗo kadi palje ɗen fijudaruji ɗin ma wondi kone hoore fenade palje ɗen ɗe ɗuuɗay e laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi wa hatta yatajannaba alkadiba fi lisahihi wo ha o woɗɗito kadi fenade wo hay ka jampi makko hay si goɗɗo waɗde sama kala o duwaka fede gonde nder moɗo o ini yaabo nayi wa man kasura hata'uhu dalla haya'u kala ɗuɗɗo balji muɗum si balji ɗen ɗuuɗi ha hersa kan iwa e joni e makko kadi wa man dalla haya'uhu qalla wara'u kala mo yehi kadi ha hersa tawi e muɗum haray ruɗagol e arme haray kadi ɗum kadi wiyama wa man dalla wara'ahu mata qalbu kala yewɗo ha kadi ruɗagol ngol tawi iwi ema haajuma wo ko aduna o yara hen no ɓernde ma nde maayi hande kadi ɓernde nde maaya few ko warata ɓeyde ko anga ruɗagol e aduna ko wurnata ɓernde ko ya ruuɗo e aduna si yehi noon on programme ji maɗi fof ko fi tereji programme ji maɗi fof ko fi juuɗi programme ji maɗi fof ko fi magasin ji ko fi leyɗe ko fi mbuuɗi programme ma ala fi lakara ko honno mayirta ko honno ɓeygure ma waɗata ko honno tawroyta ɗum ɗon ala to andu haray amoga woɗitike ishad fi dunia yuhibbuka allah kala falaɗo allah o yiɗumo yo woɗɗito yo aduna o ruuɗo e aduna o inni yaabo nayi wa man mata qalbuhu dakhala nnar kala neɗɗo si yehi ha ɓernde makko nde maayi few hande kadi woni amwatun hayru ahya ɓe mayɓe wonaɓe wuurɓe yo andu haray hande ka ruttoɓe makko ko yiite jahannam o sakkitori woni wini yaabo nayi yo kayo ɓingelam ilam anna man lanat kalimatu wajabat mahabbatu kala o wawɗo ɗeminde yewta konkuɗi labaɗi welɗi wo andu haray giggol makko ngol waɗɗigue ɓernde yimɓe ɓen wa man la haya lahu wala saha lahu falmawtu awla bihi kala on neɗɗo mo tawata o mara ruɗare o mara hersa hayye huuɗo wo on ɗon ko mayde nden woni mo moƴƴande e ɗi gurdal ɗan o sakkitori waffaqaka llahu li rusdi womi toriki allah yo allah hawrinide ko ayo ɓinguel an e peewal ngal wa ja'alaka min ahli ta'ati o waɗama kadi jeyaɗo yimɓe ɗoftotoɓe allah subhanahu wa ta'ala o waɗama kadi yimɓe ɓen mawnede allah subhanahu wa ta'ala innahu jawwadun karim mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah hokkore en mawɓe har ko sifa ɗum ɗo ɓe wasiyatoe mawɓe men ɓen ko sifa ɗum ɗo ɓe wasinoe ɓeyna yaltiri bisimillah allah yewtira alhamdulillah ɓeyna ma wasa yehi to ni sa juulata arayta neldam ɓuɗon allah qur'ani ñande neɗɗo timmini julde nde wo julde hande timmi inna salata tanha anil fashai wal munkar day julde nde moƴƴi ɗum fiji ɗi fof moƴƴe ko ɗum ɗon mawɓen ɓe wasino yo allah yaafo fatiɓe fof e maɓɓe enen kadi esde ko ɗum ɗo wonɓe wasiyade ɓiɓɓe men ɓe hina ɗum ɗon probléme men ɗi 90% fewno ɗo andi ko wiyonno naasiga ɗiɗo ko ɓay konkum e bemmol no nanngodiri fi cps ɓuuri jokku penade ndaare ko wasiɗo ko fof wasiyaji capanɗe tati ko to woodi ga fi jawti ko mo joƴƴini ɓikku mo wasimo kulol allah ene baba simi maayi ko honɗo waɗa to ɓaawa walla mbiya komo wasino ɓiɓɓe mum ɓen ko mo joƴƴinta ɓiɓɓe mum winna ko honno waɗata ene a juuli a jangi sa arti e l'école ko honɗum handa waɗi ko devoir yiɗi maafini en bano on maafini en na ella yo waɗe kono andi to waduna waɗannayi la budda ñande goo en fof hara en yehi arno tawi goto e meɗen wodaka aru e kayara goto e meɗen wodaka ko honko wonɗa wasiyade ɓiɓɓe maɓe ko an nanditoreteɓe aduna nanditoreɓe kadi lakara ni fewno ko fewndi ɗo ko ɓe aduna o fewndo kadi waɗi probléme ɗareɓe moɗo o fof ɓe nama nde ɗo laaɓa en sikki aray soñdia waɗi to a landitama fi maɓɓe ko aduna ɗo wonɗum hatta landitoyɗa fi maɓɓe yowmal qiyama wattanen hakkil ko enen woni ko jiiɗi wattanen hakkil aduna o luttata wattanen hakkil annen kadi la budda min dukhulil qabr
ko imma ajilan aw ajila ko nema ma yawa kono fo en sakkitara kadal gafruji aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim hara en to ni mo be ko waani hay si tawi ko mbuɗu gooto hara ko mbuɗu gooto yo waɗu fi juulirde nden wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallah kala ko waɗɗa ko ɗum ɗo taweɗa yawmal qiyama no gasa waɗa ɗo ronka juulde e mayre kono foddi hino juulede hino jangede hino waajede baraji ɗin ɗi tawoyta nde juuɗe ɗin oɗo gasa fuɗɗinoɓe ansaro masjidul ansar fuɗɗinoɓe ɓuyye hino woɓɓe ala toon hannde woɓɓe ala ka direction kono ɓay tun hannde kadi wonɓe toon ɓe yiɗi yiɗa baraji ɗin taw yeeyi addallu ala alkhayri ka fa'ilihi ɓe torki jamanu woni ɗen ɗo fof walaw kana li wahidi oro أسأل الجميع أن يقدم لهذا المسجد أسأل الله لي ولكم بحسن الخاتمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم لا نفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم يا غني الحاجات اقض حوائجنا وحوائج جميع المسلمين اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم الأرض عليك اللهم استرنا بسمك الجميل إنك على كل شيء قدير اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منا وما بطن اللهم احفظنا واحرسنا وقدر لنا كل خير برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي